pangkat Nabi getanya dalam donya nyohanangan pesan bulan di langit jitren ubuma Nabi getanya jitu mulia lam sampai bajai bulan kita rakyat tercengang di kalan rupa ditebir sinan di lingkar Kaabah rakyat barullah di kalan rupa lebih datangkan Nabi gutanya dalam dunia nyohanangan pusat bulan di langit jitren ubuma Nabi getanya jitu mulia jikalan rupa oleh ni banyak bulan pijiwa ulangan sampah tempat semula hadapan Nabi bulan syada kadim ucap Muhammad Nabi hadapan Nabi bulan syada kadim ucap Muhammad Nabi lebih tapangkan Nabi gutanya dalam dunia nyohanangan pusat bulan di langit jitren ubuma Nabi getanya jitu mulia bintang mebled-bled puja Rabbana dunan mukjizat Nabi Muhammad sikap laknat hanji percaya ji pegang menang ji pegang medek sikap kafe pale asonuraka lebih datangkan Nabi gutanya
cok non bagah mak besapat ngandrone elon dene siksa lan nyanyo mak Pakat sedih anak mata kena ui padung kena pakat sedih anak mata kena ui padung kena tanah ke bugayu preh dile golem proh wate si atka sabah tanah ke bugayu preh dile golem proh wate si atka sabah Londo sidra tetah siralan ba teringat kema Londo sidra tetah siralan ba teringat kema Di ke ayah gegusuk-gusuk sajan geduk gepegahaba Di ke ayah gegusuk-gusuk sajan geduk gepegahaba oh nepah ayah gegiduk-giduk boh ming teplu abe asopa oh nepah ayah gegiduk-giduk boh ming teplu abe asopa sajan geduk gepegahaba di ke ayah gegusuk-gusuk sajan geduk gepegahaba oh nepah ayah gegiduk-giduk boh ming teplu abe asopa oh nepah ayah gegiduk-giduk boh ming teplu abe asopa nepah tat
sedih ane metui kena se ui parum kena talake bugayu pre dile golom prawate si akasaba talake bugayu pre dile golom prawate si akasaba. Timbul-timbul dengki si kafelana jinu berhaja umat Muhammad. Gaji mepakan nibah masanya umat Islam dajur belena tahun 2 Hijrah bulan Ramadan perintah Tuhan nuyup lang sigra. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah
Wate-watenya Islam tengah berkembang, ke timbul-timbul dengki sikap belanan dina berhancur umat Muhammad. Ngan izin masanya hancur kafirnya dengan berikan la ilaha Kafan pihase ngon balok kata ada lah harga tinggal di nangro tanya ke paso dalam terendah ada lah harga tinggal di nangro tanya ke paso dalam terendah mate ke tanya tak mate awai ngon akhe mandun tarata tawa ke tanya tawa kede unang yang kekai bakar tawa ke tanya tawa kede unang yang kekai bakar. Kafan pihase ngon balot gata ada lah harta tinggal di nangro tanya ke paso dalam terendah ada lah harta tinggal di nangro tanya ke paso dalam terendah.
ke di Tuhan di lenggudo lengkana ngan sidro darah muda cantik rupawan lun pikir sang-sang udah lun bahagia upagila enjarang oleh rumah tangga kebidhana lun sangka ake ulun merana ya Allah ya Tuhan pakon kena lun malang rupa makin siura makin menggantau ragam sebuah kisah adegan di dalam rumah tangga pulang cemburu buta hantam dada di sinan tiburan diancam sampai bermacam cara Tiga berlaku sopan Sabe cara kerjakan dalam tutur kata Sayang tan anepi dino kana dua si kawan Kiban ke cara dino lempaban Bude bahagia Menyaji lontre atau ulun tambang Bagi ban sayang anang sohirohana jina diulang merubah kesimpulan balelun pulang gede bayangan rupa makin siura makin menggantau ragam sebuah kisah adegan di dalam rumah tangga pulang cemburu buta hantam gada di sinan tipu rolan diancam sampai bermacam cara berlaku sopan Sabe cara kerjakan dalam tutur kata Sayangkan anepi dino kana dua si kawan Kiban ke cara dino lempaban Bude bahagia Menyaji lontre atau ulun tambang Pagi ban sayang sohirohana jina diulang merubah kesimpulan balelun pulang gede bayangan
Acehnya serama Mekah, Nanggro mentua pusaka kaya, Nanggro UBO sangat megah, masa perintah Iskandar Muda. Nyanyian di Aceh na alam kudung, moncap si kurung lam jaro raja. Yo pon di Aceh sampo upahan, hang soek tentang Iskandar Muda. Iskandar Muda raja yang adil, nama meuke Nanggro luar. Gajah yang cedak gading meblebe, Ingre payah sengan si klep mata. Bangsa Portugis angkatan muda, abeng Pinang di Aceh Raya, Truk Malaka Gede Gepuang, Kenan Pikatro Gepecah Tema, Putri Putra Pangsanggo Gepuang, Kena Nanggro Aceh perkasa, Binekrum Daroi Tedang Meligau, Meneen putra putri ngan raja. Taman gairah sedahkan wayang, gedang bangunan gunungan nama, di tengah-tengah na balai gading, tempat mesanding putrongan raja. Meri bebungong tedang di sinan, di pot bebewan mewarni-warna, di bine pintu nasabokunan, aso di dalam engkau suasa. Aceh menuju mamungan megah, masa perintah Iskandar Muda, raja yang adil hati murah, serama Mekah menuju nama. Iskandar Muda raja tak tua, serama Mekah nemat neraja, kafir dengan kuda gajah, kerajaan luas sampai Trau Malaka, kafe kanelet sinan kakeman, kapai perang megah di Laut Raya, kafe demakol teok kabican, panglima cedak gagah perkasa. Ho 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 ho, na 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 na, na 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 sakit na disambung kembang,
hanjang tak te siat kamala sakit ngon siat ban bunga ngelaye sohbatan te so pegahana Nabi nekun ulanya wafud karap ngan sukrit malaikat ba oban dengar katongan wafud bandung mererit tejah ia mata di Abu Bakar nekun lerijang hati kali kang tamonyo dumna menyo kata le Rasulullah kagada tua dum asadonya sakit Nabi sambung ngong kumbe hanjang tate siat kamala sakit ngan siat ban bungong laye sabatan merte sopugahana Dengonyan Bandung baca selawut Nabi pi wafud malaikat ba du malaikat netron ubumo dijijir sagona premaulana yogona balad ya Rasulullah tamang Fatimah ne comba dada Buda Aisyah ne comba kala Safiyah ni bakeneng bandua Maaf sahabat ubun-ubun Maimunah necong dulu nyung dua Dijualian necong di kaki Hidup di pipi antara mata Hasanan Husain bandua gopnyan Palit janjongan sampo muka Oban ka abe ne kalon-kalon Baru ne pegam dapa di muka Oleh selesau ne ikat gafan Yang berbebewan Ali Murtada Yang gulam oleh Salman Farisi Yang gulam gaki ya Abu Bakar Umar Usman tilhengan Ali kanan ngan kiri ditentang dada Hasan ngan Husain setat bagang lambulan belah punau cuaca pusare tanah Usman Ali kemayang plei Saidina Umar Salman Farisi ne pula bate yang dang ba ulai cid Abu Bakar sakit Nabi sambung ngong kumbe hanjang tate siat kamala sakit ngan siat ban bungong laye sabatan nute sopegahana
hatu Ibrahim, Nabi yang alim yusi anana. Oh bangsa retro bangsa potompa, nepi yusi an yuk kaya raya. Nabi Ibrahim pegabaan perintah Tuhan jino katika turun perintah kalam ilahi gata guyusi wahai ananda. Nabi Ismail jawab lerijang perintah Tuhan ka ulun rela hanya tak pese perintah Tuhan menana jawab wahai ananda. Nesut lesikin di dalam sarong nemeka puntung tak mulia sikin pita jam mata menghalen hanjiten kawen tak kusai dina. Sabo kibat Tuhan tubuh tak luka puto netepehana menantang selan wahai rakan bersungguh-sungguh jalan agama. Nabi Ismail jawab lerijang perintah Tuhan ka ulun rela hanya tak pese perintah Tuhan menana jawab wahai ananda. Nesut lesikin di dalam sarong nemeka puntung tak mulia sikin pita jam mata gehalen hanjiten kawen tak kusai dina. Sabo kibat Tuhan tubuh tak luka puto netepehana menantang selan wahai rakan bersungguh-sungguh jalan agama.
karaya anak lam ayam sabe ge tam tam ge sayang gata benar tak ingat ke jasa poma ho yang tak benar tak gisa mek sampol lalengan nikmat dunia gata boh hati tak ingat poma mek sagai tua ke jasa poma. Ban lila he ana udunya getimang-timang bengongan singgah sampo karaya ana lam ayam sabe ge tam-tam ge sayang gata menata ingat ke jasa poma ho yang tak benar tak gisa bek sampo lale